Makajang suata kleak sulung guna makajang. Makabar mai makabar. Kecot boleh kecot. Kecot bol wartangan dewa gede ale. Rio! Mai. Belum menang bos. Sedurung ditang jadi pacangan yang atur. Iring munas pesacan ide sesona irisi ring dalam. Rauh ring perampian ide utawi takahan ide ring kayangan. Demogi napi sanai kapti yang semeton sarang sami, dirapi sarang sami, memanggil kerajaan Rahayuan, melarapan untuk pengasung karantiang. Om Swastiastu. Kaping ajang ring desa sonan sana mendengar ring ajang sana sama bakti ning kitiang pemucoken ring sajeroning iratu dan pinan itu dan pemangku sana suci yang kitiang asa punika talat ring prajuru maka sami utawi adat kedinasan utawi ring prajuru riki ngkure sana banget cek semangkitnya talar riwano sampun terti minakadi ring sajeroning prajuru maka sami iratu sarang sami rakorain titiang ada gerigi hampurayang pisang kewandan tujuan titiang roh meriki wantah ring sajeroning acerang ayah sapunika titiang saking Taman Bali iratu sampun wikan sampun mening ring sajeroning wiwit titiang sane wawu titiang sampun sarang Yohanon Druwe sedurung puniki meriki Nabi Astana gagi pacang bebersih dumon sampun ngambil ring patigaan antos ambulan ngambil nyemat ring sampun punika ring catus pate ring Pepaten Agung mencang-cang antos buang jam tengah sebenarnya buang jam tengah itu sampun dijang dalam undang-undangan itu kewantan seluruh dijang yang atur utawi ngulangi dijang malih kajang diantukan dijang sanewawu ring kados padu sampun matur ring ratu sareng sami gumantene ring ratu sareng sami riki dijang matur malih bos-bos dijang onek ring sajeroning atur dijang utawi ring pengabdi desa ampurayang pisan sampunang tersinggung boyo dicampurun ring dasane ratu nenten gumantene ring sajeroning sang sane ngejelek sang sane ugih sang sane bisa ngeleak
sang sane bisa ngerah pelante iku sane pelante ya itu serang sami Tijang wenten watangan Tijang mewastui dewa gede alit kalau saking Taman Bali Tijang saking Taman Bali kurunan Tijang saking iki jare saking Sronggo sapu sireje saking Jepang lumon Mina kadi wenten liak saking Jepang liak cepuk main cepak maru subuh di pempatannya masih saya ngadu apa jani tok-tokan keken kepisan liak cebangi jak pintonin jak sedot boleh jak leklek liak Sronggo makajang suatak liak Sronggo dan makajang makabar main makabar kecot boleh kecot bol watangan dewa gede alit iyan nyidang hampurayang malih beng sekalo ditang dan purun ratu serang sami mangde becik pekayune ring ne sekalo ring sajawaneng sanuning terus sapun api itu dijejeng ngerera ban meli ban melajah ban lunas durosa ngemak jang ngemak dan mangkin mantan benjang ben puan ben belun durosa jak durosa mina kadi iyan tan puas ring watangane puniki Tijang pangayah saking Taman Bali jero mangku Prajopati dalar ring dados dalang presiden ratu mintonen cek cobakan Tijang dan kain melajah jero melajah Tijang dan lain sastra Tijang dan lain meguru Tijang dan lain wanta panugrahan ido ring Prajopati iku sungsung Tijang yani ratu jagi pacang minton Tijang terus cek cetik benjangan benten ini bu anusan cek cetik terus ngemak Tijang dalar watangan Tijang dan mangkin manten jero ben pidan kayun jero sarang sami durosa ampunan kamplongan batangan Tijang ampunan empuk ya jero mau tandu kebal jero sani kebal kulit tulang lung ampunan kamplongan Tijang kan basa-basi jero kalau nyeritang sampun iki calon arang lagi sampun wikan serang sami jadi pendekan calon arang minakadi ring Sronggo 6 bulan menten calon arang bagian Tijang dewantan Tijang lembe ngatalang ayah niki minap ledang itu sesuunan riki rekayangan jen peswecan keselamatan dewantan ring raino puniki kesempatan Tijang ayah ring ratu serang sami sewanta king liu mai jak liak sebang liak ramas lebih apa je beda mai ngantar ke janyar doan tu sing mungkin kermai ani bok dimon jero ngemak Tijang iyan tan malih mangkin malih bos di margine jago jero diolas nasi ce kewantan dini sekalo di sekalo ampuna cegah tu batang Tijang di kempungan ampurayang pisan sewatak liak jak pesuang liakan jak pesuang ban ngalih ban lunas beririh je ban melajah ban kengken je jak jani watangane uli Taman Bali jak pidonen jero niki sampun jam liwat jam 12 jero sepatune Tijang tenan manung jam ampurayang jam 12 Tijang ampun mecancang sampun undang-undangan yang kebenjangan jagi pacang nyangcang ning setro lurus nyiramin ning pempatan hijau yang ngambil pelentangin lurus ya benten galah Tijang jagi ke tempat jangan orang ayah lurus Tijang liung lawatan wenten bina kadi jero liung sewadak leyakin cak teko cak sap-sap boleh dong cak sap-sap guling papan terus sampunan mematanan jero jangan mematan ampuro Tijang berak ampurayang yang neng mulu saking saja ngelah ring sejeroning ane madan pengliakan pengelantih ngalih dagang ane panglais ben pidan kali lihat jero keturunan jero niki bahaya bilang yang wenten ngerap pengelantih yang wenten ring sejeroning ngerah daging dagangan niki ben bidang bahaya cucun jero niku gawah
kewanten yang wenten ring sajeroning aji uke kira durus ngae hobi keluarga ngae hobi pisago durusa mungkin durusa jero durusa Yastun jamin iki sampun bintang Rio mai keborang awak kini keborang sing ngidang binyep jak jago binyep dijauh ya kenahin sing makirik habis celulok dan kelapat-kelapat suadak liat apa aja penadiannya cek jago cek tegakan minyak hidang aja benci negakan ada sakit lakar hidupang dinas kalau kar hidupang urus terkematian urus sira presida kira-kira sedang sami sira purun mriki kijang iki ngundang adidian mungkin malih bas suasan iki ampuna kijang jamin sira kemunggah kijang undangan sira jagi terus kijang jamin benten tenang alit benten minta mriki sampun terus serang sami sampun iki nanti serang sami ring prajurit duwe sampun ijen ditanggala kewanten wenten atur didiang ten nganuten ring sajeroning sayun nanti serang sami suryan didiang rakorain didiang riki didiang umantene ngusuk pengampur banget diantokan didiang manusia kirang langkungnya mulai bisa ngelungsur pangampura sinap bidang untuk Brahma Sandi Om Santi